Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu wa Mungu kw'igenekerezo rya 30 Munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'akazi gakomeye kamaze gukorwa n'aba infantry abasirikare ba FARDC barwanira ku butaka. Ibiro bikaba bibereye ku birindiro bya Makanaki mu misozi ya Uvira, bamaze kubitwika neza barabikongoye. Turareba kandi uburyo batayo ziri gupangwa, brigade uburyo ziri koherezwa, turebe kandi bijyanye na regiment uburyo ziri guhindurirwa gahunda, turebe kandi bijyanye na za platoon ndetse na kugeza kuri za kompanyi zikomeje kugenda zikora akazi gakomeye. Turareba kandi rules of engagement, turebe recon, turebe uko bihagaze, turebe kandi bijyanye na tactical withdrawal uburyo iri gukorwa mu misozi itandukanye, ndetse tunareba ibikomeje kugenda biba kandi n'ibikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye. Bikaba rero bihura neza nuko mu gisagara cya Uvira kuri uyu wa Mungu hakomeje kugenda hongerwa abasirikare bafite ibikoresho bihambaye. Bikaba bigaragaza ko bari kwitegura akazi gakomeye, bari kwitegura urugamba rudasanzwe. Turaza rero kubabwira ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Turaza kandi no kubareberamo ibijyanye na forward operating base, ikigo gito cy'ingabo kiri kubakwa mu buryo budasanzwe mu gisagara cya Uvira, ahagomba rero kurajya habanza gutangirwa amahugurwa yibanze ku bagiye kurwana, kuko bizagiye bigaragara ko hari abazanwa batamenyere ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugasanga urugamba rurabana cyase bivuyemo gutsindwa. Turaza rero kureba chain of command, turebere urwego rwo hejuru ruri kugenda rukurikirana ibingibi, turebe kandi bijyanye no kuri front line, turebe kandi bijyanye na air strike ziri kugenda zitegurwa, ni ibitero by'indege, turebe ibijyanye na armored vehicles zikomeje kugenda zizanwa, turebe kandi bijyanye na defensive position mu misozi ya Nzibira, Shabundo ndetse no mu nkengero zaho. Turaza kandi gukomeza tugende tureba ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri guteganywa muri teritwari ya Masisi ndetse n'ibiri gutegurwa muri teritwari ya Warikare, aho kuri ubu ngubu hakomeje kugenda naho hoherezwa abasirikare. Ku ruhande rwa M23 bari kuzana abasirikare, ku ruhande rwa FARDC nuko. Ibi rero nta gutinya, imirwano ikomeye igiye kongera kurota, ndetse bamwe banaranabihuza n'ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa, avuze amagambo akomeye agaragaza ko bamaze gupanga ndetse bamaze no kugaragaza ibigiye kuba, aho Bisimwa yagize ati twabivuze kenshi kandi turongera turabihamya no ku meza y'ibiganiro, kwinjizwa cyase brassage cyase mixage mu ngabo zatsinzwe si inzira yacu, duhisemo kubaka no kuyobora ingabo nshya z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro ni ibyatangajwe na Bisimwa mu gihe Kisekedi Chilombo nawe rero yavuze ko batazigera bavanga inyeshyamba n'igisirikare cy'igihugu byose. Iyi ni intangiriro igaragaza ko agiye kuba ibijyanye nuko bagiye guhangana, kuko buri ruhande ruragaragaza kwihagararaho gukomeye, yaba amagambo yatangajwe na Kisekedi ndetse yaba n'amagambo yatangajwe na Bisimwa. Akaba ari ibintu benshi bavuga ko bishobora kuzavamo ikibazo gikomeye, aho Kisekedi yagize ati kuva kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no kugarura icyizere hagati y'ibihugu byombi nibyo rero bavuga ko we muraje ishinga, mu gihe rero bamwe mu bakurikiranira hafi ibijyanye n'amasezerano biteze ko ibijyanye n'ibibazo bimaze iminsi bizarangira. Ibi byose rero ni ibiri guhura neza n'ibiri kugaragara mu bice bitandukanye bikikije Uvira. Ingabo zongerewe, ibikoresho byazanwe ndetse biragenda binemezwa, ndetse nta no gushidikanya ko ibiri kugenda bikorwa bitandukanye n'ibindi byigeze biba mu minsi yaheze. Turareba rero bikorera mu musozi wa Rama Uvira, turebe ibiri kugenda bitangazwa ndetse
n'ibiri kugenda vyigaragaza byose birahura cyane cyane n'imyiteguro ikomeye imaze iminsi iboneka muri ibi bice Nzibira, Walungu n'ahandi hatandukanye hose. Abasirikare bakomeje kugenda bongerwa muri ibi bice nk'uko rero bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bihinduka. Turareba imisozi ikikije Mwengu uko bihagaze, turebe kandi ibiri kugenda bikorwa muri zone zitandukanye za Fizi, turaza kubabwira ibiri kubera Kamaniya, turebe kandi ibiri kugenda bivugwa mu bice bitandukanye bikikije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho hakomeje kugenda hapangirwa gahunda z'uburyo bagomba gutera ndetse bakisubiza ibice bitandukanye. Turazero kandi no kubabwira ko Madamu Bintou Keita nyuma yo gusezera muri MONUSCO kuri ubu ngo yahise atangira kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Turazero kureba byinshi kuri ikiro kigaragaza ko hari ibikorwa byo kubahiriza uburenganzira bwa muntu cyangwa amategeko mpuzamahanga agenga intambara biri kubahirizwa n'iyo mitwe, bityo bigatuma abaturage barushaho kugira ubwoba bukomeye nk'uko rero abitangaza. Itangazo rya FDNB ryibanze ku mashusho n'amajwi aheruka gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nk'ayitwa Rafiki Bora TV ndetse n'indi, bikaba rero byaragiye bifatwa n'uwitwa Maître Maniragaba, umuyobozi w'ishuri ryo mu Minembwe. Iryo tangazo riravuga ko aya mashusho yerekana abaturage n'abarwanyi ba coalition babana nta nkomyi, bagenda hamwe bagasangira bakagenda bakora. FDNB iravuga ko iki ari ikimenyetso kigaragaza itandukaniro rihari hagati y'abasivili ndetse n'abarwanyi. Mu gusoza iryo tangazo, FDNB irashimangira ko ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo bwemewe n'amasezerano mpuzamahanga y'ibihugu hagati ya Kongo ndetse n'u Burundi zishinzwe kurwanya imitwe y'iterabwoba n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara. Ibi bikorwa byose bikorwa mu bunyangamugayo bwuzuye no kubaha uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga imirwano. FDNB irangiza yemeza ko izakomeza gukora inshingano zayo uko bikwiye aho izaba isabwa hose mu rwego rwo gusigasira amahoro n'umutekano mu karere. Iyi mvugo ya FDNB iza mu gihe akarere ka Minembwe kari mu bibazo bikomeye by'umutekano byakomeje gutuma abaturage mu myaka myinshi ishize benshi muri bo bakomeje kuba mu bwigunge no guhohoterwa mu buryo butandukanye. Amakuru aravuga ko FDNB yashyize ahagaragara ahashobora kugira ingaruka zikomeye ku makuru yari amaze iminsi acicikana ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse akubahiriza ihame ko impande zose zigomba kuvanwa mu gihe haba habayeho ibirego nk'ibi ngibi. Iri tangazo rya FDNB rirashaka gushyira ahagaragara ukuri ku bikorwa by'ingabo z'u Burundi muri Kongo, rinasobanura ibivugwa mu bice bitandukanye bya Minembwe, mu gihe impande zitandukanye zikomeje kugaragaza ibitekerezo binyuranye. Abaturage b'uburenganzira bwa muntu, inzego za diplomasi n'itangazamakuru bikomeje kubangamirwa no gukurikirana iki kibazo no kubuza impande zombi kugira aho zihagarara kugira ngo habashe kuba ishusho y'ukuri itagaragara. Ni bikomeje rero kugenda mu gihe kandi kuri ubu ngubu andi makuru ahari ari kugaragaza ibyo leta ya Kongo ishyize imbere ndetse n'ibigomba kuba. Turababwira ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gusaba umuryango wa SADC kuyifasha gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rubashe gucyura ingabo zabwo zivuga ko ziri kuri ubu butaka bw'iki gihugu. Kinshasa yatanze ubutumwa biciye muri perezida mushya w'inteko nshingamategeko yayo Aime Boji Sangara, ubwo yari ari mu nama y'ihuriro ya komite nshingabikorwa y'inteko nshingamategeko y'umuryango wa SADC yabereye Durban muri Afurika y'Epfo. Uyu yagaragaje ko kuva amakimbirane hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda yatangira, igihugu cye cyakunze kugaragaza ubushake bwo kuyakemura biciye mu biganiro by'i Rwanda, ibya Nairobi n'ibya Washington ndetse n'ibya Doha. Kinshasa imaze igihe kinini igirana n'umutwe w'M23 w'ibiganiro ivuga ko ibi bigomba kuba bizarangira kandi neza. Ku itariki ya 15
z'ukwezi kwa 11 impande zombi zashyize umukono ku mahame shingiro azazifasha guhagarika intambara imaze imyaka 4 izihanganishije. Aime Boje yavuze ko nubwo habayeho isinywa ryari amahame agamije kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu mu bice yise ko bigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na AFC, hakigaragaramo ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu, ibyo avuga ko biterwa no kuba u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Yagize ati nubwo impande zombi zemeranyije gutanga agahenge, ingabo z'u Rwanda na M23 ntibahagaritse kugaba ibitero mu bice bizwi nko mu duce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ibintu twamagana buri munsi. Hejuru y'ibyo ingabo z'u Rwanda ndetse ziza gutwara amabuye mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Boji rero yavuze ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bisaba SADC ubushishozi bwinshi, asaba uyu muryango gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyira igitutu ku Rwanda. Ati ni ikibazo gisaba ubushishozi bwa SADC. Niba uyu munsi hari ibiganiro bya Washington, niba ukubera ko u Rwanda rwanze kubahiriza ibyo rwari rwiyemeje, u Rwanda rwanze kwitabira inama yari yateguwe na Perezida wa Angola wari umaze igihe kirekire akora kugira ngo tubone amahoro, ariko birangira Perezida Kagame yashatse kutitabira. Akaba ari ibyatangajwe, aho yakomeje agira ati turasaba inteko ya SADC gukoresha ingufu zayo za diplomasi mu gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rwubahirize ibyo rwiyemeje ndetse no gushyira mu bikorwa umwanzuro w'2773 w'akanama k'amahoro k'umutekano ka Loni rusaba kuva ku butaka bwa Kongo nta mananiza. Kugeza ubu u Rwanda ntirwemera ko hari ingabo rufite ku butaka bwa Kongo, gusa rwemeza ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kurinda ko Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Vincent Uwingirehe aherutse gushimangira ko ziriya ngamba zashyizweho ari uko zizavaho, ari uko leta ya Kongo yemeye gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDL nk'uko bisabwa n'amasezerano i Washington. Akaba rero ari byo yagaragaje ko bigomba kuzakorwa mu gihe uyu mutwe uzaba wamaze gusenywa, kuko ari ikibazo gikomeye kubirebana n'umutekano. Naho mu yandi makuru reka tubabwire ko AFC yamaze gutanga ibijyanye n'ibigomba kuba, aho benshi bifuza ko ikibuga cy'indege cyafungurwa. AFC yamaganye urwitwazo rwa Kinshasa rw'ibikorwa byihutirwa by'ubutabazi mu bice igenzura. Hari ku wa gatatu ku itariki ya 26/2025 mu kwa 11 mu kiganiro n'abanyamakuru i Goma, AFC yamaganye ibikomeje gutangazwa na Kinshasa, ishimangira ko nta bikorwa byihutirwa by'ubutabazi bikenewe mu turere M23 igenzura. Ishimangira ko ikibazo cya nyacyo kiri mu turere tugenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko rero babivuze bagaragaza uko ibi bigomba kuba byarangira. Bane mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe, Fanny Kanyembe wo mu rwego rushinzwe imari, Chantal Murekatete umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Fred Ndongozi umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo na Lawrence Kanyuka umuvugizi w'uyu mutwe, batanze raporo yo kuvuguruza ishyigikiwe n'imibare ivuguruza mu buryo butaziguye raporo ya guverinoma. AFC ati uduce twabohowe ntabwo turi mu bibazo, ni Kinshasa yitwaza imvugo y'ubutabazi muri gahunda yayo bwite ya politike. Kinshasa ihimba ikibazo. Abayobozi b'umutwe baramagana amakuru yo guca igikuba nkana turuka Kinshasa agamije gukomeza kugerageza ko kugaragaza ko hakenewe ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa ku nyungu za politike, cyane cyane mu bijyanye n'imicungire y'ibigo by'imari n'ikibuga cy'indege cya Goma. Kuba ubuyobozi bwa AFC izi mvugo ntabwo zishingiye kuri tere cyangwa se amakuru y'ubutabazi ahari, ukuri kwagenzurwa kwerekana ko ubutabazi bugera ku babugenewe hari umutekano ndetse n'urujya n'uruza mu bwisanzure butandukanye n'ibivugwa na leta, kuko nk'uko Chantal Murekatete yabivuga, yemeza ko imiryango itabara imbabare ikora nta nkomyi mu turere twa Masisi, Rucuru, Rubero ndetse na Nyiragongo. Imibare yatanzwe na Chantal Murekatete iravuga ko
ubwayo ibigo 11 bya Loni n'imiryango itegamiye kuri leta mpuzamahanga 91 n'imiryango itegamiye kuri leta yo mu gihugu isaga 603 ikora buri munsi muri utwo turere kuva mu kwezi kwa kane. Abakozi b'ubutabazi 4966 baratambutse mu bwisanzure kandi batanze imfashanyo nini, zikaba rero yaragiye itangwa nta nkomyi, imisoro itemewe cyangwa se iterabwoba byose bikaba byarahagaritswe nk'uko rero babigaragaje mu kiyago bagiranye n'itangazamakuru. Nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara, ibyo bikaba byongera kuri ibi ni ukuri kwirengagijwe na Kinshasa nk'uko bivuga, nk'inzira zo ku butaka zitekanye, imihanda ikinguye, uruhererekane rw'imodoka zigenda mu mwuka mwiza ndetse nta kubangamirwa. Abayobozi bakuru ba AFC M23 baravuga ko kandi isubukurwa ry'ibikorwa by'ubukungu rigaragara habayeho isezerano rya bariyeri zitemewe, guhuza imisoro, kubura kw'abambura abantu mu mihanda, gutembera mu bwisanzure byagarutse. Ashimangira ko amasoko yuzuye kandi abona ibicuruzwa, ndetse hakaba no gukemura uturere tukigenzurwa na Kinshasa ibiciro n'ibiribwa ngo ariho bihanitse, ndetse agaragaza ko bakeneye nabo kuba banabyohereza. Igihe cy'ifatwa ryaho bagenzura abantu barenga 576 bavanwe mu byabo bariyandikishije mu turere twibasiwe. Muri iki gihe inkambi bari barimo hafi ya zose zarazimye mu buryo busanzwe, imiryango isubira mu ngo zabo, ibintu bidasanzwe cyane cyane mu bihugu bifite umubare munini w'abaturage. Kuri AFC uku gutaha ku bwinshi ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko umutekano wifashe neza. Gufunga banki politike ntabwo ari ubuntu. Abayobozi baramagana ifungwa rya banki mu turere twabohowe, bavuga ko ari abarwanyi ba Kinshasa nk'uko AFC bivuga. Iki ni icyemezo gica intege ingo, ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'ubukungu bugahura n'ibibazo bikomeye. Ubwo yabazwaga ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, AFC yavuze ko yari gahunda ya politike yihishe mu butabazi bwihutirwa. Abayobozi ba AFC baragaragaza ko nta bikorwa byihutirwa by'ubutabazi bihari bisobanura. Imihanda irakora, imfashanyo ziratambuka, n'abakozi bashinzwe ubutabazi barakora. Kuri bo rero igitutu mpuzamahanga cyongerewe ingufu n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bufatika budafite aho buhuriye no kurengera abaturage, nk'uko rero abigaragaza, akagaragaza ko abaturage ibi nta kunyungu babibonamo. Abayobozi bakuru ba AFC barasaba ubu bafatanyabikorwa mpuzamahanga gutekereza neza, bakabona ko uturere twabohowe tutakiri ahantu hakenewe ubutabazi bwihutirwa, ahubwo ni agace kari mu nzibacyuho igana ku kugarura ubukungu, kugarura serivisi z'imibereho no kongera kubaka ubuyobozi no gutekanisha uburyo burambye. Ibimaze iminsi bigaragara, ibi akaba ari byo bigaragara muri raporo nk'uko rero bigenda bigaragazwa. Mu bindi bikomeje kugenda bivugwa kandi bikomeye cyane, ntabwo rero twabura kutababwira ibijyanye n'umuryango w'abashuri gutabariza ababo bajyanwe n'ingabo z'u Burundi. Aho rero umuryango w'abashi ni umuryango ukorera mu misozi miremire y'Iminembwe, uri gutabariza abacuruzi babo bavuga ko bafatiwe mu gace kitwa Murima muri teritwari ya Fizi n'ingabo z'u Burundi mbere yo kujyanwa ahantu hatazwi. Amakuru agira mu itangazamakuru ahamya ko aba bacuruzi bakomokaga mu bwoko bw'abashi bafashwe n'ingabo z'u Burundi zibashinja gukorana n'abanyamurenge cyane cyane mu bijyanye no kugeza ibicuruzwa mu bice bitandukanye birimo Minembwe ndetse na Mikenke. Umwe mu bayobozi b'uyu muryango w'abashi tifuje ko amazina yatangazwa ku mvo z'umutekano aragira ati abantu barenze 10 aribo kugeza ubu bafashwe kandi hafi ya bose bacuruzaga kwa Murima. Ibiro bikaba bibaye mu gihe kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo zafunze inzira zijyana ibicuruzwa mu duce twa Minembwe na Mikenke, bituma abacuruzi bari muri ibice bagorwa no kubona imari, ndetse n'abaturage batuye aha bakaba bagorwa bikomeye no kongera kubona ibyo bahaha. Kugeza ubu rero ingabo z'u Burundi nyinshi ziri kuri Poezero, kwa Murima n'ahandi henshi mu cyo hagati ndetse no ku Ndondo. Umuryango w'abashi
urasaba ko habaho kurekurwa nta gisabwe kuko bivugwa nta cyaha kigeze kibahama. Uyu muryango rero ukavuga ko iyo abacuruzi bakorewe ibyo bakorewe ari ukwamburwa uburenganzira, dore ko banambuwe ibicuruzwa bindi bari bafite harimo n'amatelefoni. Byose rero bikaba ari ibintu kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragazwa nk'ikibazo gikomeye bigomba kuba bizahita bihagarara. Tubutse ko kugeza ubu ngubu amakuru ahari aragaragaza uburyo ki buri ruhande rukomeje gukora deployment. Iravuga ko mba 23 muri Warikare, Masisi ndetse na Rucuru mu bice bitandukanye bari kongera abarwanyi, mu gihe kandi bitangazwa ko na FDNB na FARDC na Wazalendo nabo bakomeje kugenda bitegura, ndetse hari ibice bimwe na bimwe bamaze iminsi bagaragaza ko byahungabanyirijwe umutekano bikomeye biteguye kujya kubibohora. Ibi byose rero ni ibigaragaza urugamba rukomeye rushobora kuza kuba mu gihe Doha muri Qatar hari ibyagiye bisinywa bisaba ko imirwano ihagarara, ariko si uko bimeze. Ni nuko dusoje rero ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri udukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.